Khawvel hian dimension thang pan theih na tur lu ka hi awmangem kumsang khat zakua somkhua pasari khan American radio show chu mi tu emoin lo pe popin chupa chu Mel Waters ni in ain chala Ellensburg Washingtona a chen na in bulloka khuarkhurum a mu chu dan chan chin soin chu khuarkhurum chu shui mangin atea a chu dan chuan fit sing riat borvel thlenga thuk a the ni in asoi he khuarkhurum a hian thilmak tak tak a thleng thren ni in asoi boka chun pachanga te chu khur chunga tang chuan black beam te aloin ka chu thin ba ka he khur hian thil ti theina engemaw anei ni te in asoi boka ran thi to ti nun le Varte po lungal theng maya akan hluah thing thu te po asoi bok he paina American radio show apiak po na hi atlang than vak ta ka chuan mitam tak beng a Verte hle maya he khur hian mong top anei lo anga soi ania wangin geologist pakhat Jack Powell chuan angai ven ngal hle Jack hi geologist ani angin khur thuk ber a hriat chu fit sing level chau ani bok ne chu khur chu belchian achak ta em maya nima sela a thei to pa chu chung po in chu khuarkhurum omnak mun chu amozo thei ta tlat lo an chui zel na chuan Ellensburg Washington bula cheng Mel Waters ti mingpu po hi tunge ani hriat ani lova Mel hi sum hanga aka hupsak tu an omani ring pol te po an om chui zui vak ngai na om tak lawa chuan thon thu anga ngai ani ta topa nima sela an nuwa he khur mu chuak ni in chal hi an om chho ta zeu zeu he khura hian thilmak tak tak athleng thin ni te in an soya khur chunga tang hian thom mak tak tak aron chuak thin ba ka ram samak danglam tak ron chuak mu in chal te po an om thren khat chuan he khur hi kan Khawvel lai ril thlengin atlang thlavek ni te in an ngaya dimension dang pan na tur lu ka secret portal ani ring pol te po an om mi thren khat chuan Mel's Hall hi hun le hmun in thlak danglam na lu ka ni in an ngaya a chunga lu te reng reng hi an lo let le to ngai lo an te ni e heng zong zong te chu theory mai ania tun thleng hian Mel's Hall om le om lo hi ataka fin fia na alo om thei chuang lo Khawvel khur thuk ber kan soita ka chuan ataka mu tur oma chu kola super deep borehole hi ania hei chu mission siam chop ani tuna chuan he khur hi chin pui ani to meter singkat sang ni zani somruk pani zeta thuk zver thleng tur hian kumsom ni vel zet hun an hmang leiver an top tak na chan pakhata chu kumthluk le dingon ni point pasari zeta upa lungpui an zuver fu wang ania degree Celsius za somriat zeta sa ni in hei hi a fertu terin dan ai hian alet ni vel setin alo sa zo he leiver hi hol tanga inchis ko chawalian ania wangin tlak lu palti vel hi a theilowa heti lai hian tol chung mi te chuan he leiver hi an tri hle mitam tak chuan zan lama he khur chung atang hian na tur tre thom te hi aron chuak thin ni in an soi Khawvela puk thuk berde zinga mi Grabera cave hi lu chua itum te ni chuan in ngai tua chian masak phot a fuang he puk mong zutleng tharingot tur hian ni tamemo kar chuang reite ao thei he puk hi US a Georgia state a omni in meter sang ni chuang zeta thuk ania puk lu chua har sa berde zinga mi ania wangin cave system zinga chuan Mount Everest ti te in a minglem hi an phua puk chunga hian thil nung chi sang sang alom ba ka puk monga hian dil te po a om Berkeley pit hi a thiang lip lo hle copper lai chuana open pit mine ni in United States simlama om ani he khur hi mel khata seile mel chan ve vel zaw ania fit sang khan sari somriat zeta thuk ani bok he khura hian Empire State Building hi chu apil san ton tina ang ania he khur mun chan ve vel set hi chu acid tuin alwa he khur chunga hian chemical lau om tak tak ba kha metal te atama wangin tuirung po hi asen veka savatam tak te chuan hei hi shalovin tuya anin zu chia na lama hian an thi pha fo thre
tuna kan hmu mek hi Dean's Blue Hole ania chunglama tang thlir chuan he khur hi abial pa ngai angin an langma se achunga zulu thla ke ro chuan pukang mai in alet li vel se ta zaw ani Bahamas sa Long Island a umin Fitzaruk somruk pathum zeta thuk ania khur lai chop ni lo ama in siama chuan Khawvel a khur thuk per pathum na ani hi Indiana a Mount Baldy Sinkho ania umsang hi som pathum khan mi che pakhat Erin Argilini chu Mount Baldy a hian tlitle chakdan scientific study ani lain rala papakhat vai vuthai chem chu mu in chupa chuan heta hian a om ti in awa akianga anupui chu mang angle lau thok takin aloding khong reng bok an fapakum rukmi chu vai vu chunga hian atlalut ni in an soya erin chuan a che vel chu en puin mihring han in phum na tur omang hi a hmumai lo mi pui ron pung khom zelin no pang chu an zon pui ta chiama erin chuan no pang chu khoi amolaya abiru mai tura angai wangin a ho santa masila ina thlen nuwa news a han en chu vut nuai fit som pakhat vel zeta thuka he no pang hi an mu chuak he no pang hi darkar thum vel zet mai leya hian ein phuma maktak main alola dam he Antarctic Research Station Ice Cube Neutrino Observatory hi South Pole auma building sangber Burj Khalifa ai hian alet thum vel zetin alien zo he khur lian tak hi thirle Antarctic vurtlang manga siam ania fit sangret zani zeta thuk ani scientist chuan neutrino particle le dark matter zirchian nan he observatory hi anmanga universe za somthum vel zet siam tu chu dark matter hi ni in mitam hu thei niloma se scientist chuan a om nge in an ria arsile galaxy te ho che dan hi a ngong ni in an soi